ବହୁତ ଭଲ। ଏଇ ଖଜାରେ କ'ଣ କହିଲା ଜଳିବ ଛାତି ଜଳିବ ତେଲ ମାନେ ଇଏ ତେଲରେ କ'ଣ କହିଲେ ପୋଡ଼ା ତେଲ କାଲିର ବାସି ତେଲରେ ସେ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଲୋକେସନଟା ଲେଖା ହବ। लोक हे बाबा मान बाबा मान आसवे दौड़ू बस
ଗଦି ଶୋଇଲା ଟାଇପ୍ର ଆରାମ କରୁଛି ଆଉ ବୃଦ୍ଧ ଟିକେ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆରାମ କରୁଛି। ଖାଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ଇଏ ହଉନି ଏଇଠି ବସି ପଡ଼ କିଛି କରିବି କିଛି କରିବି ନା ବସୁନା ପାଖରେ ବାଦାମ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ ଏଇଟା ଏତିକି ରଖିଦିଅ। ଖାଇବାର ଅଭାବ ନାହିଁ ଏ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି। ଯାଅ ବାପା ଯାଅ
चुई भाई बाप ये चुई उठ जा रे बहुत तौल मार उठुना बहुत डर ना कोड़े वाले घर काम उठ नहीं एवढं ना आम्ही थोडे Maria, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି।
କମି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖିଥିଲେ ଭଲ ନା ସବୁ ଦେଖିବ। मुंडा बुटिंग खाइला मंदिर पूरा भ्यूटा मंदिर पूरा भ्यू मंदिर बढ़ाई लग्न
डायरेक्ट पड़े अधघंटे हाँ आम पलैया आम खाली पलैया साଙ୍ଗे बहुत दिन आसन ना शिशिर सर सर सब आदिवासी जिन आदिवासी खाइया जिन प्रोग्राम आदिवासी महोत्सव जमी बढ़िया लगुच बीजेपी
ସାବତ କରିଦେବା ଏତେ କମ କୋଉଟା ଫଟୋ ଉଠେଇ
हाँ यहीटा सब रही 6 टाइम लेट ना यहाँ सब लोक लाइट फाइट अच्छे तो पैसा जो इनकम पैसा जो इनकम बचा दो